mukama simwe bakamabeke igifure na murumnawe nende abana mugamba jafure na murumnawe mere kuzare keyi bakwebeitsu mwena abatahi b'ubuginyi bagenzi banje munkwatse tendereze nsima rahanga aha wembabazi ezagera bari kumutina kote tendereza nanone mukono gwawe rahanga kugirira imbabazi Yesu mwana gwendega murungi yoreka mugenzi wawe ka smiling face kokshekero maski amaso ngoreka ngunoseka mukama simwe katsabe rango yorkwera kandi yashikirire ntuma ngo ataho buginyobu Yesu nambwe ntukweta ngo jogambira aha ohuna msoro wa ruwana nebtekateko ebriyaga timtuma yetu ogumene ohimsu webero byona Yesu Kristo mukama wetu amazina ganje ndo Venerable Joram sawa dikoni kandi muri sawa kashambya aha wemba bazarhanga n'abashemero mweno mu izina rya mukama wetu Yesu Kristo katerera hango mungaro ntumsima aha wemba hozo nyingi ezagerera abantu be mukama naye bare ranga naye bare munonga muri nyara kwagambira ebi nahirwa nataho byenye obweka yindi kumanyi obone banyeto majinyoku nambwe David wantaisura banywaro banje uno mcyara abamuyenje twenda kutaho byenye konko waturemera babatere n'amastomenge manyo ogizirota tinkumanya Yesu nazo kubireba kunda ryaha mukama simu bwera imwe bakwebe itumwe esu muri barungi Reverend nakushemeru mwana mangu muri barungi mweterero mu ngaro aho kwirwa mukashwera mukomo kan mwanga man sozari imwe kumurana mbiti yukuzanazana mukama simu ninyenda kusima hanga wenshongezi ninyenda kusima rahanga habwa umeri najore arabantu abagira umugisha esumero kahirwa mbwe hati niki cyo kubuza rahanga nengi rahanga naye bare merogu katerera hango mungara habwa meri mbagambira wenki ninsima mero kashasha nakusanga Kampala abeshiba bakwetorere nabozo bawe nama oyohira matsko twatimba amaso ahansi yo mukono gwa rango wembabaze twamugambira nagambe bwambwebi ebintu kwenda ngo otakarigire kora ryo muri ebi Jofre na David no gamba ni mangono hingira oguno musho ukubanza oriyo no sarasara uko nkese burebi mbweno na gambe bwambwebi ntumeri tokabere kutaho mu iguru otaka kozirebi banzo shwerere omwana efuzu ya munyanyako eno kare manyarwaha mbwene katerera mu ngaro wamushwerera mbwene yanyore ko mwana we bakuterera mu ngaro munonga iwe na Jofre hanga simwe nago yantoswerera umwana wa muhe Ian mbwene obanja ngwazigayizire mbwene ni mango kunda kayishaka nwagaba mbwene wakahingira na twasaba hanga ngo yombekene kanisa mbwene sakayire hanga kikozere mbwene nani nyankora yiheze bagisaha ogambe nke Simeon yagize ati wayendo tware customer shoganje gare bibwashabire na mbwene nyenda kwasaba Jofre nkumuzo mukuru naiwe David mere mwikirize tuje tumsimireho abo kepto agambirira hanga Jofre no manya turi yakitanda murago mu Cancer Institute byona hanga bimukorere katerera hango mu ngaro wa mani ubwo kizamani
nwagaba tukajya twasima no tunga degree newe tukitera mu ngaro kikazi mutera mu ngaro mbagambira bwo nkintu mutera mu ngaro omushogo necyo kutangaza nambora wa mutwara yahirwa mkuwetarahi abo covid banje nicyo bataranye tari kumureba kunkanje kumureba hati mbwene ni omushogo imwe bari kumutwara akatreta akozere first class degree sterera ngo mugaro tumusima mbwene arebe ebitabangansibwaho abo mbabazaranga ninyera kusima ranga wawe kangende no mucyara wawe ranga kubakora bikuru tubona bari kuzara abana babeshi narababozo ngo babashwerera narango babahingira kandi nayo nwagaba tubona bari kuzarwa beshebo ngo kuba kuza kushwerwa nar kuba kuza kuhingirwa nibabaro konke mbabazaranga kirabona zemerere nayo David newe Joseline okurwara kwayo okurwara kwa Omeri rahanga yahakanisa yasingura mbona katerera ngo mugaro ntumusima okureba ngo mwishi wawe wamuhingiro hoyemerere noreba mukamasimu mbona ni ntwekanisa bwe shaha ninyeragambe bwambo bibiri byonka okunda obushere omhandikyo mu myabwenge kagira ngo no kwetwa marriage is a calling no kwetwa imwe abakuza kuswerana imwe abatreta obushere no kwetwa nicyo mwishi weja nombuza umuntu atayineka kwate na mugenzi we ninkwerezo mukazi no mushaije mbwe abatayineka kwate rahanga kwabeta yabagaita bagira kakwata akarukirayo kandi wono mbuzo umuntu ayineka kwata akarukirayo no mushaija no mukazi mbwe abatayineka kwate ogora rugombo yombo yarkuswerwa tinkugimanya tumwineka kwate hata numuza kugira kakwate akarukirayo akatar kubuntu akobwaranga mbwe kankugambira ikikazo rahanga nakwetu tarkwenda akutumeyo tarkwenda kuza kora ibyo tarkwenda ngo akwebyo rukwenda kanki gari kimwe mukitegereza rahanga nakweta otarkwenda imwe baswereinwe abarkugurkayo akutumeyo tarkwenda because is a call kuza kora ibyo tarkwenda ngo akwereze ibyo rukwenda Joseline akarguwawo yeja yayemera nko ku Paulo yagizire ombakorense suri komenesha tomusono kwa musanzu okukunda kwemera biyonda yayemera bayumbabo yategekwa yayemera nyina Zara yayemera Ishezara yayecureza yayetebekansa mbwe ntatireba ryaha ariyo mukidara cye nahingira rahanga yamuzumurira ejarkwenda ministry of Fere no nizo yahanigana yet of Fere it's a ministry no pereza tukwereza ubu abantu bengi numurgaha mugire kwereza mwena ngo babahereza nambone cyo kurigira aha omusobe emwe Sara yakozere akargaha yire kwereza Abraham obuna kubwaka Hagari yeyiza kumuhweraho yamukireza mutomwanya gwe omukoreba abaisraeli nabangana n'abapalestine n'abaharabu naho wasara butamanya ekyayeteyirwa mbuhereza akanaga ovunanyizwa wabwe caught me well akanaga ovunanyizwa wabwe akajeta Hagari mbwena kuzare kandi obora hangariye kumukorera ndaganije omwaka gurukwiza ombona kunkobo ori yazara omwana nabashikuru bawe baryaba omusenyi kwanzi enyanza ekyo Sara tiyakishka namwe harebugamba ebyabantu bagamba ebirhanga bagambisa stana kaje kabayihamu bakayitendagano bakanagubwa rahanga but there is God harorhango gamba rumwakeza mbwene Sara yayeta Hagari imwe basomera munyitegereze atargayo tuzara umwana na Hagari kuyagirenda yargum kubumuzana yaba mukomusaize mbwene imwe muzaho
oza unwaga basomere rero ora obo kwiza kusitama mu ntebe obura kumanya ngo it's a ministry ogire kwereza ora obo kusitama okuguru kutakundi mbweno musaiza argo mu mwanya gwo kuba musaiza abakasaiza aborusaiza abekisaiza noma arakasaiza ompurire noburo yitwekereye nemwe bariya harakasaiza ka kampandetso akwaka hongerera gati yaba nambwe niye tigerezo kuri yarubazo rebe arhono rusaiza orwo rutsaba maniori orwo rugambere eryo orwo rusekere eryo orwo rire eryo orwo rugendere eryo orusaiza arone kisaiza cyabyafandumu ekitamasko rufizi ekimatera kishekere eryo ki ekitamanya kayacyo kwerkusa konka hari umusaiza omuntu wena rukutina mukama no musaiza oba numuke oba numurengwa oba numuhango oba numugufu no mugeraki kandi no wakoboria ori omusaiza mbwenu rero waza kubuza abantu bamaro bayino bwenye bwinyi abantu bamaro abantu ba Uganda waragiye wesike naki bagira ubwenge bwinyi mbwenu kwa bari omusaiza ari ombara nanywa marwa nko kwa chupa ya rwenzorege izwiri omusaiza aba basomera gamba ruzongo aragambira marwa hata akibananywa marwa ngashuma obwenge nusuma gachwamu bwomu no basa kuboria so yakusomeise na nyuko bakusomeise mbweno okiza hagati rero okaza kugamba ruzongo so yatemerenteze yakusomeise ori omusaiza okiza hagati y'abantu bakarekemerero konko bwenge haragiye namarwa byagaherezemo mwerinde imwe bakutwara abana b'abantu mukabaco abazana ningamere mkuwanyi mbwene Sara Hagar kuyazaire kuyagera Ismaili yabo mushikaizo gwa Abrahamu Hagar yana ngo ategekeka aba Sara kuna vranzwa Sara togo umwana w'umuzana atakuja gumaha abaharabu bagenda kwabo n'abaisiraeli bagenda kwabo bari ababana bendagano n'ababana abana bomuzana nicyo kurebera abaharabu nebemanya nkemizweje Abrahamu kandi abaisiraeli nebemanya nkabana nyiteka mutahereza stano umwanya n'wagaba omukozi lekagarikira umwanya gwe iwe ekisenge cyawe nyetegereza emeze ebyo kuri ibyo musaiza wawe egabo yo musaiza wawe otagerekera umukozi kikazi leka kora ryo mu office waza bomukazi no nagamba musaiza hariho akazi ako akakagambuka akatera akatakaje amasomo akataha WhatsApp akwa hariho n'urukazi urusinda urugambere eryo urujware eryo rugendere eryo tagira program yakayaru urukazi hariho n'ekikazi iki kigatama hansi kitayimukiho ekyo kikirofa cyo hariho n'umukazi nambwe ni tutwahingira umukazi ntwena gozo umukaya basaiza aba ranga kwereza umugisha nicyo nagambira okukundana kwanyu kugumeho okukundana kwanyu kugumeho nyera kwendana n'ekisaiza omuntu nabasa kukunda kwereza nte omuntu nabasa kukunda kusherere omuntu nabasa kukunda kwereza ibintu byo kwetenga omuntu nabasa kukunda kwereza itaka konka oteka teke omuntu kukunda kargumka erkusheti akargumurgana erkusharti akatiga hebitabi agayitintwara nakwehereza koronoza kumukora kubi oyichingo kakwehereza imwe abarkuraza abana babandi hakiro koronoza kuraza omwana kumuha kitabo kise yamuhingire teka okagira umukazi okamuha kitabo cyamuhingire eki Bible yajya obuswe ekitabo muke kitinisa okamuraza hansi mwine punishment zo mukereza ezo mutari kubaza mukama bahereza umugisha mukama bahereza kundana mwikirize Yesu abazone nimbo mukije kombe kamaka murekesa gategeke mukama gumenemo